Pauchede yumpam uiba maru uiba pau khara update taujari. Godo Hills Anisuba Tangka Kimarung Chana Senapati District Kimaram Kulenda Community Outreach Program Pang Thokre. Ngasi Minister and Brand Amadimhagi Council of Ministers Singna Sarukjaduna Senapati District Kimarung Chana Maram Kulenda Godo Hills Anisuba Tangka Kimarung Chana a Community Outreach Program Pang Thokre. District Administration Senapati Amadimaram Union Maram Students Union Puna Kusam Naduna Maram Kulen Loken ground the Pang Thoke Pathar Matuda. Deputy Speaker Kongkham Robindro, Education Minister S. Rajan, Agriculture Minister Oinam Lukoi, PSED Minister Aldiko, Subsecretary Rajas Kumar Sanapateki, ADC Chairman A. Kafani, Yaunalek Akimakok Tongba, Official Kiana Sarugyaki. Taramadu Sarugyapa Lakivas Minister and Benbo, Maram Kulengim Yamna, Maram Prokyo Besana Kanglonda, Taramna Oke. Narkiweba Piyanu Kudul Kiasu Tamke, Maram Fruki Webajago is a Kiasu Ke. Taramadu Maram Gimiam Legata, Tankyo Police Assistant Tambaki, I have a cabinet paper, PIC Bo, CIC the upgrade Toba Abadi, PISC Maram Kulenbo, PIC the upgrade Toba, I have a very and minister, and very Nagasi Taramadu the Lautoke. SDU Jown staff Marita water pipagi, Wafum to minister in the Lautoke. Atop Pau Amadana, Lagao Masingam Lab Fabada, Selki Mana Pigadore. Lagaw masing kwadi yan masing jam na fakat pa police station American Commando Officer Taningol Jacob Loiba ka selgi managaloy na natagat wahi yawba selgi bana pikani ane Palwas District Police ki SB Dr. S. Ibom sana fong dokre SB nilagaw kauputa miyam na sarok japitan baso miyam da apil sa tawrak le amay vising bu ikay ba pibani Marp loisang pandit loisang ki October kunmari namaisin na pita takil kongi wang madalay riba maru loisang pandit loisang ki jakata atopa lining ki iba karigamba Abad Semko Sakal per Liba Yaroi, I don't know Kong Sang Pamatamda. Ima Amai be Amakang the light on to not like Bausela Pamatamda. Manahor Baris Sarma Govinda Temple Porky Section Officer Amade. BJP Juba Morsaki President Weber as the Ima Amai be Adobo Govindagi. Sarna Mitra Puraku Light on Ba Yaroi and Lauduna Sarana Mitra Saishalak Pasi Amai be Karim Katainabane Amai be Simbo Kongo Nabane. May they lining Sasari Simbo Sitawi Dabani Amadi Kaiba Pibane. Cherolodram Bakataraduna High Govinda Temple Vote Section Officer Valis Sarmana October Kunipanda Tigi Fongba Bauxe Amata Havlak Libas Sri Govin the Temple Vote Kimui Amatana Tokriba Totogadogi Matanga Bandeloisan Gibi Amata Hunter Nang Amade Akaiba Wivata Sinaki Palate Ariba Asi Oidaba Masintiba Wafone Atobamatam the Manahor Baris Sarma Section Officer Govinda Temple Port Amadi, BJP President Chibu Morsan Halebak Miam Kanga Amai Bis in the Lale, Ijagadabani, Marilyn Hussein Section Officer, GTB Manohor, Mayo Baris, Sarma Pomatic Java, Action Local Pio and Sero of the Makatare. Manipurna Gold Medal Mapal Panglaga Kickboxing Masana the Team Champion Oigre. Asam Jimbo Oider Guati, Cotton University Indoor Stadium Salipata, Sighoki Patang Kuntarugage, Koripan for Manipur. Assam, Nagaland, Delhi, Meghalaya, West Bengal, State Tarun Sarugyatun Pangtoke for CS National All Martial Arts Championship 2021 Loisin Gray. Championship was the Manipur Gold Medal Mapal Panglaga Kickboxing Masanada Team Champion Oigre. Our Team Championship was the Kickboxing Masanagi when a Manipur Dagi GMNG Jet Kumanchana head of Jiwi Oin Sarugyaki. Gold medal pang pasana rusinga to the senior category da hidang mem Sonia Sarma kezi humpuga mare. Long jump kan thoi chanu kezi ni fugani pan junior category da loitongbam Elia chanu kezi ni fuga mare. Amom Sosila Devi kezi kontra gataruk hamo manithoiba kezi ni fu. Pamdom Rosam kezi kontra manga amom Priyanka chanu kezi ni fu. Amom Rajeshwari chanu kezi yakai gamare. Yamnam Zenika kezi kontra gamba panne. Barakasida housing haki mamang the punky powder, Nasi Maripuda COVID-19 na miyoi yang higamapan positive boy pateng na kre. Loy na nadlaysat as nga siku na miyoi amalay kitre, amasong housing pawpagi apun bakan pang case na, lakabal isang kulom do ichatruk humpuga, nipan ni adu sikiba apun bamasing na, lising ang makasapan kun diyaw kre. Baka tarak ba ato pa paw amadana, layba kilusing pa sinahan tapat hakta layrak pa laybab tibane, paw sil text agi. Miyabe kunay gimaragta, Janarapa taxi kasi ngak pahay pasi sakot pagi masak tak pani ay na awang batak ta daw nai miya mawin ay hing badam masagi hak ngang na mataw pang tok pata taxi kasi hay pasi tatok na ba chatra basel mayak amagi mamay ani adogum banay taxi kasi ngak ta pahay pasi wakal lamang darapa miyam gi peyok ta dai ba criminal amagum bani ana sulaw nai
criminal ngakta na masing hanggalak labadi kunay natragada imong manung adu kangkong sa bagi pipam lehen bahay basi masana tabane. Taksi kasi ki fazak rabat nabi asibu miyoy bana wakal fata pangamaw dabadagi criminal ki wakal na laksin ki duna torok pa crime na langam pangam daba kunay ki tangdu daytaba pipam kahalak tuna mong nabagi pipam madalakan le. While kanglor ki makada asumo well fang na napahona rabasu matam cang bayang kalak padagi wakat ning dabagi asumbado aran mabagi da lain puhan kita basunate. Sakwat bagi thak hantaw rubal lebak kastap masih lusing pasin ada bagas segi. Growth rate hengkatan pada education asi marway amani hanalong narak tuna school set pengamba angang penamak mai taman na aduka drop out kisang hantana na bawa kalon potorak libasini. Lower primary education dagi hauna angang sing da taksi kasi tampi dan masih awareness lehen ba ngamna dapat mekanisme putuk au batabane. Educational institution sengki campus manung da afaba atmosphere lehen ba ngam da bhai basi taksi kasi Narakdaba hengkalakpadagi thokalakpa thaudok na ayam puerakpana campus da laimina riba punaba wakal phautok minaba ngamna napa miyang thamna raklibasini matawasum na sanapung do sanariba sanaroibu sanabaki lamda chanariba text ngak na batai etex asida taxi ka sisu yauri pani habisi khanggadabane ikai ba khangdaba khidak leite haiba pawro ekoigi mangda ta dum leire haiba simak taxi ka si ngak tre haiba daklibane taxi ka si ngak na dabadagi ngakna dabagi harurabadi ekui kunai sida thokliba thodok wathok asina adum taklabane laibak asigi khwaidigi chauna thaksi kasi ngakpani haidalong dariba civil police amade lanmi ki visual set person sigi maraktagi criminal olapagi thodok wathok leptana thoraklibasini laibak asigi ain leraga su criminal singi makutta laikibana phone photoktuna criticize tawtuna lainaba phawba akiba pongnai amaga gi marakta lainaba mari amadi ikai khumnaba ngakna dabadi khwadigi loksing singbane hariba miyoba khunai gi marai bakari oigane Taksi kasi ngak na bahay basi imong manung asil gi marakta ngak na bakag natana mafam punamakta ngak na sana bagi hainabi bok na ba ngamdrima ba kay di saukot pangamloy criminal sing na masagi amadi mahaki imong manung ki oy na di nuay hiviyay adu ba kunay gi misam miyam na di ki tukot chaba pok pa masana tabani taksi kasi gi lamda thak punamakta ning ba kay ba pok na ribasi kwakan bagam na ba ko kilok sing thadana punamak na hon na binarabada da jumthok pangam gani thajai lamdaba sida singa simak leibaki mapi mapa oibasina lawriba pebasi khwadigi laibak thibane manipur masa amajaw no miyo ahum draka kona na Nagaland police na fare manipur masa amajaw no miyo ahum garak Nagaland police amade narcotic cell kangbona Nagaland ki tongan ba mafam dagi fare aire Nagaland police dagi fangba pawgi matung inade ngarang ayupung 3 minute kunrom taba matamda khozama checkpoint da lambi dalak pa gari sing check to bagi thabak sa thabada gari registration number ASO 1BK1502 asi check tawbada miyoyama number 4 gram 520 ka kona na fakat pangamke Bharaba miyo edu Manipur ki Sanapati district kita to bi lamkhai dagi Harupunu Michael Thosa sahinifu apok pososu kawe miyoy si Bharaba matam ikan kanatuna atopa miyoy ani amaso number 4 gram sahum humpudra te ka kona lambi da lakpa gari check tawbada fakat pangamke Bharaba miyoy ani edu Assam gi Karimganj dagi Manjur Ahmad Amadi Joylal Ahmad Kawi Aire Nagala Marwamda Masala Ying Bada Inkol John Thokraba Bak Pada Si Minister ki Loy Nabina Lupa Lak Amaga Makai Pidune Inkol Handokre Tengkang Adi Rakta Lebak Thiba Thodokta Sokpadagi Auzi Awat Kangkat Pangamdana Matam Queen Natu Leraklaba Masala Ying Nana Bakuna Bada Masagi Inkol Lupa Lak Amaga Makai de John Thokrabi Pat SK Hangang Kendragi Manungchan na hangang awang lekay de leiba jumnang pakpagi awapada si Minister Gim Yen kadangasi si Minister Gi Loy Nabi hiyay na lupa lak amaga makai pakpagi mayum da satana ko sinagre Gasayok si Minister Gi Loy Nabi hiyay nutat lusing tun lekay ki Pradhan Kezenta hangang Development Coordinating Committee ki President WG10 hangang United Club Organization ki Secretary S Tondang amadi lekay ki mara paibi lusing basing jauna Pakpagi mayam da chatuna harba lupa lak amaga makai gi sanpa masi pakpa masada kusinagi aroi da content singa si kemar oi pau khara asi pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri papanama pathaga sari channel asina tonta kanarabadi subscribe tawbi tribusina subscribe tawbi romoinana like and share tawbu su kawi garup tamakpo amaga na thaga sari